Nu ya ne dzɔ egbe mimi ɖe egbe nye ya le Ghana dukɔ me le afi ka godzi le egɛ former Shangri-la. Ne miakpɔe petrol tanker si ke nye Goil filling station tɔwo ƒe tanker de ami alo amigba le eme eye wòkɔ yina ɖe mamaƒe ne the various filling stations. Nu ke va dzɔ, ne miakpɔ ŋgɔgbea ɖaa, cargo car yi ma le ŋgɔgbea alo agbadeŋu yi ma le ŋgɔgbea, egblẽ le gatɔƒoƒo ya me ko. Egba mimi ɖe egbe on the 18th March 2023. Egba ŋdi enɔwo ko. Ke ŋua xe megblẽ be gatɔƒoƒo me medidi o. Ya miŋua hã egblẽ ɖe eƒe yome. Amiŋua gblẽ ɖe eƒe yome. Ko ne miakpɔe, tso le amiŋua gbɔ kɔ yi ɖe cargo nu ya la gbɔa, mɔ vi aɖe ko le wo dome. Eŋu abe afɔ xexlẽ woame 15 ene. Ko eva dzɔ be eva na traffic. Evɔa mimi ɖe egbe ŋdi mea, traffic menɔna mɔa dzi o. Eŋu ɖekaɖeka ko va nɔ yiyim. Gake ale enua va kɔ yia, ale wòkɔ dzɔ taa, eva na be traffic va xɔ emɔa katã dzi. Ko ame yiwo ke yina ɖe ekuteƒe, ame aɖewo yina ɖe esrɔ̃ɖeƒe, ame aɖewo yina ɖe ƒometɔwo sraƒe ko. Wo katã ne miakpɔea, eva na traffic ƒãa va emɔa dzi. Ke ne miakpɔ overheadia, ele Shoprite overheadia dome kple traffic light ya ke ne to Shangri-La hotel eŋu. Ne to Shangri-La hotel eŋu. Ta eva le woƒe dome. Gake edzɔ le Shangri-La pɛɛ. Afi yi ke Shangri-La hotel nɔ va yi. Enye afi ya ke enua dzɔ le. O biabia nye be mikpɔ alea petrol alo mɔmemia dudum le mɔa dzi ɖa. Edudu ŋutɔ ƒe menye vi o. Ko afi yi ke wòdudu ʋuu va se ɖoa, edudum ele linkin. Wokɔ nane sue aɖe ko kɔ de gɔme. Galɔn sue aɖe ko kɔ de gɔme. Gake nu bubu aɖeke meli woakɔ trɔ ɖe motaa, ena petrol nɔ ko dudum. Petrol dudum. Enɔ abe 40 meters afi yi ke wòdudu, afi yi ke ŋua le. Petrol dudu tso. Dudu ʋuu yi ɖe anyigba, anɔ abe 30-35 meters. Distance ema alo didime ema. Ko ale wòva yi hã, police aɖe hã nɔ afi ma godzi. Gake menɔ afi ya hafi nua dzɔ. Ye hã nɔ va tu enua ta eƒe motoe nye ya le afi ya ko. Ke ye hã va bia amea, ekpe ɖe ameawo ŋu ye wonɔ bucket alo nu yi ke woakɔ akɔ de tanker la gɔme alebe amia nate adodo alo atsɔ ɖe eme. Ko wole ye hã kpe ɖe driver ŋu. Wo tsatsam. Gake mekpɔkpɔ ɖeke o. Alea miadudu nenema koa miadudu ema. Ne miakpɔe kpoo koa, traffic avavam lea, traffic avavam ko wòle. Nu ka ta? Ebe nua mekpɔ ke o ta, ne woava trɔ asi le eŋua wo ŋu, gatɔƒoƒo me ye nua katã dzɔ. Gade kura mekpɔ ƒo. Ke ne miakpɔe, eŋu ƒe light alo ƒe akaɖi gale sisi. Enu mekpɔ keklẽ o. Gade mekpɔ ƒo. Gatɔƒoƒo me ko nu ya katã dzɔ. Gbɔgbɔ ya katã dzɔ le Shangri-La godzi. Ko va yi ale hã, driver hã eva tɔtɔ. Gake biabia nye be Goil company dziɖuɖua tɔe alo government tɔe. Alea mi ƒe nya le fu ɖem le Ghana dukɔa me alo mɔmemi asi xɔm le Ghana dukɔa mea, kafi ya nagava kpe ɖe ŋu
wònye be mia ŋutɔ nanɔ ʋudzum le mɔa dzi, eʋua gblẽ. Ke eɖewo ma hĩa, tsiɖuɖua ɖe mekɔ gagakɔe ade efe me na amewoa, alebe woatrɔ gada ɖe ami dzia, eɖewo ma hĩ, menye amivi le eʋu ya me o. Menye be amia katã nanɔ ɖuɖum kekeŋ. Efia be ega blibo ye ma dzodzom. Ega ŋutɔ ye ma dzodzom. Menye gavi o. Ko ale woyi ma, ko ame yiwo ke le gbava trɔ asi le eŋua, meli o ne woava trɔ asi le eŋu elabena enu me kpɔ ke meke yɔga alea, eɖewo ma yi ne woyɔ ame aɖe kura hafi woava ɖo afia, enu geɖe gblẽ va yi xoxoxo hafi ame nava ɖo afia ke dzɔgbevɔ̃e ya ke dzɔdzɔm le. Biabia keŋ ganye be alea nu ya va yi ma, dziɖuɖua ɖe ko ne miakpɔea, ale trafika va xɔ mɔa dzi ta ena be eʋu vi alo ʋu sue kple trɔtrɔa wokɔ woƒe axadame va kɔ ke. Wo katã wole ʋiʋlim be woado to trafika me gake nu yi ke le ŋgɔgbe alo nu yi ke dzɔdzɔm le ŋgɔgbea monye o. Gake woƒo nu vɔa ye ʋuvia ho hafi trɔtrɔa hã ho. Ya trɔtrɔa enɔ dziku dom le ʋuvia ŋu be nuka ta, nuka ƒe rush me wole alo nuka ƒe ʋiʋlim wole nenema, afi ka yim wole. Ye ko wokɔ ta ne ma dzɔ ye ma, wokɔ axadame kɔ kpe gake menye nu serious o. Ne miakpɔa, ame ɖewo hã yina woƒe duty alo ame ɖewo tso woƒe duty, ye ma xe ma dzɔ ye ma.